sanibonani ma-Afrika mahle namhlanje ke lejahe lidala ke ye umayelane ke lo engilayo ke namhlanje ke umculo omkhulu umgido omkhulu waziwa ke ngathi nakusevelele nje yonke abaningi bamazi ngoba ubehlabela iqembu iphela ndaba kwaya iqembu lephela ndaba kwaya ebegida ke be-entertain endaweni ezehlukeneyo namhlanje simlandile lapha kwakhe ukuthi ke azositshela ukuthi ezelweni kwemuthi mayelane kwakusukele ngaphi umgido wengqunguzulu abanye babeyichaya ingoma le mina ngayingena ngolwami unyawo ngedwa hayi lwantshintsha ukuthi hayi kwakunini khona igroup le mina ngivule ngo-63 yes wena ungwanini nazelwa 38 hayi ake kanayi angiyala walela 38 sona si-38 leminyaka kangaki 86 angaqhini kangaki hayi indoda eyithanda ngiyabona ngethayi ukuthi indoda ezithandayo le yembe emhlophe thina sadla amagonzi madina amagonzi sadla izithelo zeganga kwakuselapha khona khoyana kwakuthi ungaphuma ungumfana usegangeni awubuyeli ngekhaya usiyakudla hayi lethe mziki izadenda lezagonso imbongolwane 80 bani 86 ayizivele nokapha ngisekuthi na ungaba maybe late 50s usakuma early 60s ukuthi ungaba ngama 58 for 96 yami kwanisile i60 years 60 years kanti manje mina sithi ngifuna unika isigcino ke ngiyasifunda kodwa isigcino Mthombeni siyafuneka isigcino siyafuneka yasho lo madubo yes4 hawo akababalwa ababali beze ngobuningi hayi siyabonga mayelane wami kathi sike sesizwile ukuthi bezwethu umayelane bese ngaqedile indaba kamayelane ngisho uthi kwango 1956 ufoma iqembu lephela ndaba 63 sorry 63 yes ungasichazela khona apho kabanzi ukuthi ubeze bethu umayelane khona apho usufoma iphela ndaba kwayo yikho ngizachaza ngezezo uzachaza ngezezo abakwazi abaningi yahlala ukuthi mayelane yena uyamazi awubathi mayelane wenkosi hayi siyabona ingose siqalise indaba kamayelane ubaba lapha uzasihlabelela ingoma ethi mayelane ephinde asigidele lo mgido wongquzu aziwa ngawo kakhulu ke ngakhona kamajaha ade fisa kufunda umgido wengquzu nakho ke asifundeni khona lapha umgido omuhle kakhulu ogido kakhulu nxa kujadiswa nxa kulamaphathi nxa kumnandi kodwa umgido lo wavela uqalisa ngapho wengquzu lapha umgido lo babuya lawo ngoba le kwaZulu kwakuthiwa imaskuku safika bona baye bengayichayi ngalokho esikufakathi enyaweni ukuthi kathesi babechaye iwoods yokuprotect inqakala yikho kwenza kudume nxa ugida kutheke sebesufikile ngapha basebelokho abantu bewukhweza waze wafika kuleli zinga esikulo kathesi ngoba kudala kwakuthathwa ingxoxo ingxoxo ke ngayoma igandwe ezivuku selifaka ke esikhumbeni senkomo isiphaqa senkomo sekuthungwa ke sokukhala ke noma intokozeni isikhumba sikamayelane manje ngokuya ngkwande kwezinto ukuswelakala kwezinto sesifaka insiba zenkukhu yebo hayi siyabonga ke qala inkomo zangifundisa kuze la phela mvuma ngithi sehle ngikufundisa yenu mayelane hamba bantwana nangu mayelane nangu mayelane hamba bantwana besangoma hamba bantwana besangoma hamba bantwana besangoma abantwana besangoma abantwana besangoma abantwana besangoma mayelane abantwana besangoma mayelane abantwana besangoma
bantwana besangoma. Hey ya. Hamba bantwana besangoma. Hey ya. Hamba bantwana besangoma. Wow! Ngase ngajabula. Ngase ngajabula. Inquzu lethu. Ngitshela 86 lokhu siseqa ngalolu hlobo. Manje nxa semphathwa abantu bamusha. Hayi siyabonga sizabuya sizofunda ngenye imfihlo ezanceda abanewethu ukuthi labehlale beqinile ngendlela oqine ngayo. Mhlawumbe lathi abesifazana futhi ungasinceda. Siyabuya sizomthapha lolo lwazi. Sawonga. Siyabonga kakhulu. Libona inquzu. Libona i-energy. Siyabonga kakhulu. Hayi lapha ekhaya sasuki la. Sesingabala. Siyabonga kakhulu. Hayi sihlangane ngendlela ezilandelayo.